Bueno, ni Lorea naiz, eskolanetako ikasle bat, eta orain ikusiko duzuen emanaldia bada guk ikasleok prestatu dugun emanaldi bat. 8-9 abesti daude gutxi gora bera, eta egon gara urte osoan txaiatzen, eta azkenean hau da atera dena. Only love can hurt like this. 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 Must have been a deadly kiss. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. Your kiss is burning through my skin. Only love can hurt like this. Only love can hurt like Only love, only love, 'cause only love can hurt like this. And it must have been a deadly kiss. Time, it is time to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can bring me your love someday. I will be there. I will be there.
to win back your love again. I will be there. I will be there. Love, only love can break down the walls someday. I will be there. I will be there. Here we go again, on the way from the start. I will try to change the things that kill our love. Your pride has built a wall so strong that I can't through. Is it really no chance to stand once again? I'm loving you. Try, maybe try to trust in my love again. I will be there. I will be there. Love, our love, that shouldn't be thrown away. I will be there.
dancing with another man. My pride, my ego, my innocence, and my selfish ways. Just a good, strong woman like you kept my life. Now I never get to clean up the mess I made. Oh, and it haunts me every time I post my
Kaixo, arratsaldeon, Gorka Zanbide naiz, bateria jolea. Eskola hontan kurtso bukaeran egiten duten emanaldirako prestatu dugu musikarien artean, bai, abeslariak prestatu dituzte beren abestiak, baina emanaldi hontarako 3 musikarien artean, hain zuzen ere, Jokin Zabalza, Javier Olabarrieta eta ni neu 3 artean prestatu ditugu gero abeslariek egin dituzten abestiak. Orduan, guk ikasi genituen abesti guztiak, eta gero abeslari juten dira pasatzen. Emanaldi honetarako egon gara entzaiatzen gutxi gora bera kurtso erditik edo. Ze lehenago egon ginen musikal bat egin genuela San Jorgeko T-Boxean. Eta horretarako bai entzaiatu genuela asko, baina honetarako kurtso erditik esan dudana egon gara entzaiatzen. Eta asteburuan ere bai entzaioa izan ditugu musikoekin eta hori pixka bat. Nire kasuan Mariaje badela musikarien irakaslea edo andereñoa. Bidali zizkigun zein abesti prestatu behar genituen, orduan pasaten larun batean goizean izan genuen ensaio bat, guk genuzkan abestiak landuak eta haiekin egin genuen ensaio bat eta gaur izan da emanaldia. Nire kasuan urte hau 2. urtea da emanaldi bat egiten dudana, kurtso bukaeran, eta niretzat esperientzia ikaragarria da, asko gustatzen zait jende aurrean abestea, musika delako niretzat oso garrantzitsua, eta oso pozik nago atera denarekin, uste dut oso ondo atera dela, eta hori espero dut gehiago egitea. Zuzendariak mezu bat bidali dit, eta hauxe da, eskola naiz eta musika modernoa jorratu oso serioa da, eta oso irakasle profesionalak dauzkate, eta oso giro ona daukate. Besterik ez, hori da, luzatu nahi nuen mezua, besterik ez. Gure ikuskizuna gustatu bazaizue, eta informazio gehiago jakin nahi baduzue, web horri bat daukagu, deitzen dena Eugenia Txarren Eskola de Kanto, eta han nahi duzuena aurki dezakezue.